ما سبقنا سيره حتى الحديث إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على Ustaz Fadil Rahmi, saya persilahkan. Abu Said saya. Alhamdulillah. ini dulu Untuk kepenangan. ini dulu ini. Ah, Ini biar berkah. Itu batunya dulu. Dia tukang ini kemarin tulis tukang bangunan. silakan Abu, penutup nanti Bapak.